खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि रोजा रोजा ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। गोजोनथाव खौराङा बेनो दे क'क्राझार पदबजरानि गुरुधामखौ जौगाखांहोनो थाखाय 3 कौटि रां आरो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जेउति आश्रम ब्रह्म धोरोमनि थाखाय 2 कौटि आरो गं 100 ब्रह्म थानसालिफोरखौ 5 लाख रां होनाय जागोन होननानै दिनै क'क्राझार सहरनि ग्रीनफिल्डआव मुलुगनि गोजोननि थाखाय ब्रह्म धोरोमारिफोरा महायज्ञ हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावो। थारैनो गोजोनथाव खौरां जे ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोर बे सिबियारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार पदबजरानि गुरुधामखौ जौगाखांहोनो थाखाय 3 कौटि रां आरो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जेउति आश्रम ब्रह्म धोरोमनि थाखाय 2 कौटि आरो गं 100 ब्रह्म थानसालिफोरखौ 5 लाख रां होनाय जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव बुंथिनायखौ जों नुनो मोनदों। नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों। दिनै क'क्राझार सहरनि ग्रीनफिल्डआव मुलुगनि गोजोननि थाखाय ब्रह्म धोरोमारि महायज्ञ हाबाफारि खुंदोंमोन। बे हाबाफारियावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानानै बे गेदेर खौरांखौ फोसावो। ब्रह्म धोरोम क'अर्डिनेशन आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि ग्रीनफिल्डआव दिनै 29 फेब्रुवारियाव सानसेनि थाखाय महायज्ञ हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै नुजाथिनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, आसामनि मन्त्रि रनज पेगु, राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम ब्रह्म आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे बिटिआरनि गोबां मावफुं सोद्रोमाफोर आरो गोबां गुबुन समाजारि आफादनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बे हाबाफारियाव ब्रह्म धोरोम सिबियारि सुबुंफोरखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गिदिर फोसावथायखौ होनायखौ नुनो मोनदों। बेखौ लानानैनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव हुनि। जी ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटी और प्रचार संसद 2टा ग्रुपे लग लगी विश्व शांतिर कारण क'क्राझार केंद्रीय भावे एटा महायज्ञ आयोजन करिছে আৰু এই মহাযজ্ঞ আমি সকলো উপস্থিত হৈ খুব আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু দীঘলীয়া সময় বড়োলেণ্ডত এটা হত্যা হিংসা বিভিন্ন পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত আজি বিটিআৰ অঞ্চলত শান্তি ঘূৰি আহিছে। এই শান্তিটো চিৰস্থায়ী কৰাৰ কাৰণে ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ 2টা কমিটিয়ে লগ লাগি ইমান ডাঙৰ এটা এনেকা কাৰ্য আয়োজন কৰিছে। মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই পৰম ব্ৰহ্মৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে এই মহাযজ্ঞৰ পিছত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চল অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষ আৰু শান্তি আহিব। সকলো আমি শান্তি সম্প্ৰীতি মৰম স্নেহেৰে সকলো বসবাস কৰিব পাৰিম আৰু এই মহান কাৰ্যৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক অশেষ ধন্যবাদ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আজি এই মহাযজ্ঞত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ কৰ্মযোগী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বহুত ব্যস্ততাৰ মাজতো আজি কোকৰাঝাৰলৈ আহি ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ এই মহাযজ্ঞৰ সম্বোধন কৰা, ইয়াত উপস্থিত থাকি যজ্ঞ আহুতিত অংশগ্ৰহণ কৰা, ইয়াৰ কাৰণে মই তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ আজি খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীবোৰে লাহে লাহেকৈ দেশৰ চিষ্টেমৰ ওপৰত ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰৰ ওপৰত যিটো বিশ্বাস আৰু আস্থা ঘূৰি আহিছে আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি ধৰ্ম সকলোকে জীৱিত কৰি ৰখাৰ কাৰণে শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইণ্ডিজিনাছ ফেইথ বুলি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট তেখেতে আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা অসমৰ সকলো খিলঞ্জীয়া ধৰ্ম ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতিবিলাক পুনৰ সজীৱিত হোৱা শক্তিশালী হোৱাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এটা সুযোগ পাইছে। ইয়াৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ
আমি বিটিআৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আজিৰ এই মহাযজ্ঞত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ যে ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ এই দুইটা সংগঠনৰ লগতে আমাৰ বাকী যিখিনি ধৰ্ম বিশ্বাসী লোক আছে তেখেতসকলেও একত্ৰীকৰণ হৈ পেলাই অনাগত দিনত আমি বিটিআৰখন শান্তি সমৃদ্ধি এটা ভাল পৰিৱেশত বিটিআৰখন লৈ যাব পাৰিম, মই সেইটোকে আশা কৰিছোঁ। আৰু বিশেষভাৱে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ গুৰুধাম ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে, হৰলাং বাবাজীৰ জ্যোতি আশ্ৰম ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে 3 কোটি আৰু 2 কোটি টকা ঘোষণা কৰিছে। আৰু ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ সংগঠনটো শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে লগতে 100খন বিভিন্ন যিটো যজ্ঞস্থান নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে অনুদান ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ ব্ৰহ্মধৰ্মী বিশ্বাসী আৰু যিখিনি আমাৰ সংগঠন আছে তেখেতসকলৰ যথেষ্ট সকাহ পাব আৰু সহায় হ'ব বুলি মই আশা राखिছোঁ। क'क्राझार सरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101 008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।